Qabeenya dhaala dursaa gurgurame irratti gaheen qaba namni jedhu gahee isaa gaafachuu kan danda'u nama of eeggannoo gahaa taasisuun laphee qulqulluun qabeenyicha bitate irraa osoo hin taane nama qabeenyicha qaama sadaffaadhaas dabarse irraa ka'a. Kanaafuu waliigalteen bitaa fi gurgurtaa dura taasifamee naaf digamee qabeenya dhaala keessa gahee naaf haa kennamu jechuun gaafiin dhiyaatu fudhatama hin qabu jechuun manni murtii federaalaa dhaaddachi jibbataa hin maxxanfamne lakkoofsa galmee 22-24-35 ta'e irratti murteessee jira. አስቀድሞ በተሸጠ የውርስ ሀብት ላይ ድርሻ ያለኝ የሚል ሰው ድርሻውን ሊጠይቅ የሚችለው ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጎ ሀብቱን ገዝቶ በእጁ ካደረገው የቅን ልቦና ገዢ ሳይሆን የውርስ ድርሻውን ለሶስተኛ ወገን በሽያጭ ካስተላለፈው ሰው ስለመሆኑ ተወስኗል። በመሆኑም አስቀድሞ የተደረገ የሽያጭ ውል ፈርሶ የውርስ ሀብት ድርሻዬ ይለቀቅልኝ በሚል የሚቀርብ ክስ ተቀባይነት የለውም በማለት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በቅጽ ያልታተመ በሰነድ መዝገብ ቁጥር 22 24 35 መሰረት ወስኗል።